Kublai yefi boro. Mataga singing idon laitili ki jimpule baning kong na kitab Ezekiel nong yutulupa. Khadniaw arpuar hadu arpusaw. Jimpule baar nginsa batay munta. Pat ka gospel gade na Markus kelang basaw dekot ar fundri adu lai pusaw. Pat jimpule baar de na ke sitti baar jong Paulus ya ki korin. Kelenang ka basan dekot ndri hadu shipo. Yang sepuluh na benda jumpi. Kumta ngisngush ngain barabor. Ngitip ba katba ngidang sah kena gamet ngi jingai na utrai. Ngiyait daga jingit daga ba yui. Ngong biang ngisngush ngain ban ngin da kam sumha ban light no naga met ban yadon ban utrai. Naga daw ngi kwa ban pensumha yau la haga met jingi hangne ne hangte habar ka met. Pide ban pulai lot ngasih batai tangkan dia. Kamtam kane kawai ka dekat ba uang niyat daga jingit daga ba yui. We live by faith, not by sight. Kamu dah yu uang. Habang ni pet dagi kemar jengi. Bang ni pet saudong jeng kum kibru ni yui tangi jenge jeng susi jeng dog jeng kodlat bun ki. Dia abang ni pet dagi jingit ni bo jeng tre jeng blay haga jengi haga ne ke perthe. Tangi pet dagi kemar jengi ni yui tangi ki ba jeng kane ke perthe. Kaba mentah hangne ba menen balasai. Tre haba ni pet dagi jingit ni yui ke beneng. Kum juru abang ni pet dagi kemar jengi ni yui tang ki ba bam june. Re abang ni pet dagi jingit ni ke jing shisha jong ke jingin bom jukut. But when sutu kam shai ngin pai shau Paulus hi haka shiti kajuga shiti kalanong ka basaw dekot kat pra wangum ne ngi pet kamang ya ki ba yui andre ki bom yui ki ba yui ki ne tang shipor ki bom yui ki sa junom. But dadangi pai rushak shiti jong Paulus ki Roman kalanong ka ba pra dekot arpusan ni pulai kumneru. Naba hakane ka jingkarmen nilayo jingpenin. Ban karmen yakabai kamlong jingkarmen satya. Woy baju karmen yakabo yui. Re ban karmen yakata kaba ngim yui kamut ban up yaka daga jing yaisha. Tiki bangi don kame hakane kapor kadiga jing yaisha. Ke homework ro sakdian ka banai fi pide ban pulai ke city baning kong jung Petrus kalanang ka baning kong dekat papra kumjuru ke city baning kong jung Paulus ya ki Korin kalanang khalai dekat khanar kini baru kinsa irap ingi ban amte da ka bai re da ka jingit ban live not by sight but by faith but ka jingesha baru beli badan bor bro pa baru kon baru mansim bakoir unkar kuifi.